very well. And yeah, the pressure, but it went very well. I was scared, panicking, but yeah, I mean, at the end of the day, it went well. For me, it was good. The only thing I struggled with was my time management. Abafundi baka matric bebatlola iphepha lokuthoma namhlanje bathi konke kukhambe kuhle selivalo nje eliphazamise lapha nalapha. 10 Palestinian innocent people from my family were brutally died by the strike of colonial power of Israel. Umkhulumeli womzenda wePalestina lapha eSouth Africa ukhulunya kabuhlungu ngokubulawa kwamalunga alithumi womndeni wakhe abulewe yiIsrael. The videos and the scenes that we've seen back at home, it wasn't about us anymore, you know, because we'd already done it as a team. We wanted to play for something so far bigger than us. Ukapteni wesiqhema sekhethu sikamakhakulararhwe amabhokobhoko uSiya Polisi uthi amavideo wesekelo nethabo labantu beSouth Africa abakhuthazile bona bathumbe. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godi ku SABC 1 zesiNdebele lochane emakhaya. Bathomile ukutlola abafundi baka matric bomnyaka lo. Inkhulu zefundo zithembise bona zizokuqinisekisa bona zikhamba ngefanele inhlahlubo. Asizwe nakumbiko esiuhlanganiselwe batloli bendaba etafuleni lendaba zesiNdebele. Goke sekujame ngefanele bona zihlolwe ukufikela emaphethelweni inhlahlubo zokuphela kumnyaka. Umnyango wezefundo uthemba ukuthi bazokufika ku-83% abafundi abaphasako. Ngomnyaka upheleleko isifunda sathola amaphesenti ayi-76.8. Imgubo Secondary School ihlangana nenkole zathola amaphesenti angaphasi kwe-70. Kodwana abafundi banonyaka bathemba ukuthola amaphesenti aphezulu. Bafundi beka matric abayi-261 abadlulisele ema-university. Ready for my exams. Ukuthi is ready preparing ukuthi the government is sitting ukuthi isifundise ngoJune sinike ma winter classes. Kolezineke zemakhaya nemalokishini ezithome inkampa zokufunda bekuphele inhlahlubo zika matric. Abafundi batlola inhlahlubo zabo emazikweni ayi-560 esifundeni esi. Ngabe kuya ngokuthanda kwethu besizothanda ukuthi abantwana bonke baphumelele. Kodwa siyojabula kakhulu masingathola u-83% kulonyaka. Kwanamhlanje konke khambe kuhle. Zijame ngenyawo inkhulu zefundo emfundeni ngemfunda njengoba nabathomile nje abafundi baka matric ukutlola. eGauteng ungqongqoshe zefundo esisekelo enje Mutshekga uthi iqinisa ivikeleko ukuvimba umkhwa ukuvuza kwamaphepha wembuzo. Uthi kwakhathesi akukabi nezenzo eziphambana nokulunga ezibikweko. Umutshekga ukhulume lokhu nabe kavakatshele isikolo iRoadfield School of Specialization eKempton Park ekuruleni. Pheze bayi-800 abafundi baka matric abakutlola emazikweni azinkulungwane ezilikhomba. We're just here to wish you well, to say, even thank you for having stuck it with us this way. You know, most of your friends couldn't survive up to this far. And if you have survived this far, just make it worth it. Akhona namahlela kade isimeche kulobu bujamo bokucindeliswa kwegezi. EMpumalanga Kapa khona abafundi baka matric bonyaka lo nabo batshengisa ukuzithemba bona bazokusebenza kuhle enhlahlubeni zabo zonyaka lo. Omunye wabafundi uhlathulule bona nanyana abhalelwe kuhlela kuhle isikhathi sakhe lokho nakatlolako namhlanjesi uthi ukuragela phambili uzokulinga bona ahlele isikhathi sakhe sokufunda ngendlela efaneleko. I think I should just practice at home, doing past papers, limiting my time and just practicing doing papers in like a set time so that I can manage my time better in the test. Isifunda seLimpopo akhange sisebenze kuhle ngo-2022. Izinga labafundi abaphasile kulehle ngamaphesenti 4 nabekulinganiswa nomnyaka ka-2021. Usomkhandlu wezefundo esifundeni eSomabungule Ruler Ramakhanya uthi umnyaka lo balindele isibalo sabafundi abaphasile esingaphezulu kwe-80%. Usomkhandlu uvakatshela isikolo samabanga aphezulu eTexela Secondary kuyokuhlola ubujamo njengoba nabekuthoma ukuhlolwa kwenhlahlubo zokuphela komnyaka nje. Last year, the class of 2022 had to give us 76% and we went down back to 72%. Our plan and estimates have been that the class of 2023 should give us 80%. And we are sticking to that. Umkhandlu wengameli isikolo uthi balindele bona bonke abafundi baphumelele.
Ikhothe ephakemeko ePitori izwebona umsola wesibili ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa ubungani intanzi watsho kwangegezi wakhanywa bewakatelelwa bona avume icala. Igqwetha likantanzi uadvocate Thulani Mngomezulu utshele ikhothe bona untanzi wabetshwa amahlandla ambalwa bewakatelelwa ukuvuma icala. Untanzi nabanye asolwa nabo abane basekhotho ngokubulawa kwakaSenzo Meyiwa. Igqwetha lomsolwa lithi umsolwa wesibili ubungani intanzi wathathwa wasiwa lapha kulahlwa khona inzibe Orlando Soweto wabetshwa wabopha. When you ascended that box, accused number 2 called me and told me that when I see this man, I feel like crying the way he was beating me. I'm traumatized. What do you say about that? I don't know the accused, my lord. uJonathan ukuphikile nokubana wayekhona nabekubetshwa umsolwa wokuthoma uMoses Biya. He was ordered to sign the documents, and the documents that he said he signed, his blood spilled on those documents. My lord, from the magistrate's court up to Mood SABC, I did not see any injuries on the accused up to the completion of the escort, my lord. uJonathan ubuzwe nangengikhali bebaziphethe banabalingani bakhe ngokumsebenzi nabekuthathwa isitatimende sikantanzi sokuvuma icala phambi kukaMagistrata uVivian Cronje. Kulindeleke bona kubizwe ufakazi omutsha. Uhulumende weSouth Africa ukhombele bona kuvikelwe abantu bePalestina ekukhayilweni ngenthuthumbisi imbuso weIsrael. Urake wathi ihlangano iSave the Children ibike bona isibalo sabantwana ababulewe eGaza emvekeni ezintathu ezidluleko sidlule isibalo sabantwana ababulawa qobe eminyaka ephasini izombelele solo kwathoma iziphi ngo-2019. iSave the Children iphengula bona imbalobalo lezi kunekhonakalo yokuthi zikhuphuke njengobana iningi lisavalelwe yifuqufuqu. Usamkhulu womzondo wePalestina eSouth Africa uHassan Aldrami uthi kubulewa amalunga omndeni akhe alichume ngesikhathi Israeli ithuthumbise endaweni yobahlala kiyo. Ngiyaraga ukuthumela kwenithuthumbisi ehlagwini eGaza eIsraeli kunye nezipi kunye nokuthathelana indawo zokuhlala hlanu kwesibhedlela esikhulu eGaza City. uAldrami uthi ubethekile uzwe nobuhlungu ngokubhubha kwamalunga omndeni akhe kunye nezinye izakhamuzi zePalestina. Today, 10 Palestinian innocent people from my family were brutally died by the strike of colonial power of Israel. When I heard this sad news, I couldn't hold myself because personally, I grew up in this area. I grew up with those people who have died today. Estatementini umnyango ubudlelwano bamazwe ngamazwe uthi labo ababulela abantwana kufanele bathweswe ukuziphendulela ngeziphi kunye nobulelisi bokubulawa kwabantu eGaza kunye netshingalanga yeBanka. Nasibuya entolo. Ngagcina sengifunda ukufunda ukubhema inyawo you kiss it you marry njengoba sekubudisi ukuthi ngiphume kiyo nje njengoba senginsila nje hayi ukuthi ngiyathanda. Iindakamizwa ziyazenzela phezu kwengumuso labantu abatsha. Abanye balila ngokuthi bayaphuma kizo kodwa nabagcine babuyele kodwa. Ubukele indaba ezikhatshwa bunqopha ngesiNdebele. Nawusanda ukufika siyakwamukela nawe. Bambelela isikhambe. Abajameli bemndeni yenguli ezabhubhako bathi kunofakazi obaneleko ukuchuchisa labo abathindeka kwecaleni lokubhubha kwazo. Amagqwetha ngaphasi kwehlangano engasebenzeli inzuzo iLife esidimeni ibawe ikhotho bona izwelane nalabo egade bahlogomela ingulezi. Ikundla iphenyako ethome ukuhlala ngelesine ihlose ukuthola bona khani bakhona abangathweswa umlando nange ngengulu ezili148 ezabhubhela esidimeni ngomgwengweni ka2016. Abajameli bemndeni yenguli ezabhubhako bathi kunobufakazi obaneleko ukuchuchisa laba abathindekake eqaleni lokubhubha kwazo. Amagqwetha ngaphasi kwehlangano engasebenzeli inzuzo iLife esidimeni ibawe ikhotho bona izwelane nalabo egade bahlogomela ingulezi.
ikundla iphenyako ethoma ukuhlala ngelesine ihlosa ukuthola bona khani bakhona bangathweswa umlando na ngengulo ezili-148 ezabhubha esidimeni ngomgwengweni ka-2016. But I agree with the evidence leaders in respect of docket 86 and docket 102 that no living can be held responsible for the cause of these deaths, so there's no need for further investigation or submissions in that regard. Njengoba namagqwetha ecaleni laragela phambili nokunqanyisana nje, u-advocate Ebenezer Profi ojamele ihlangano engenzi inzizo ibuhle benkosi kunye nemuseho uthi ingule bezilatshwa ngaphasi kwehlangano ayijameleko zathathwa kugula ingasi ukuthi kunende ezenziwa yona. Nanyana indlela ezabhubha ngayo ilethe imibuzo eminingi nje. Even when the expert panel report was conducting their investigations, she confirmed that even at the tail end of the investigation, the clinical records made available from Life is Demeni were often incomplete. So there's nobody before this court that ever received complete medical records from Life is Demeni. Zombili inhlangano ezibaliwe kile bangamathuwo yesidimeni kodwa namagqwetha wazo athi abaphathi be-Life esidimeni babhalelwa kunikela ngamarekhodi afaneleko wesigulu ngasinye. Foreseeability is important in respect of the only two criminal offences which may be relevant to this matter, and that is either murder or culpable homicide. Both involve foreseeability as part of the test. Nanyana kunjalo abaholi bobufakazi bathi nange ukufuduswa kwenkulu kwenziwa ngendlela efaneleko bebazokhona ukubona imiraro ebeyingavela bayikhandele ngaphambi kokuthi inkulu izibhubhe. Iindakamizwa zibaphendula amakhoba abantu abatsha emalokitshini amaningi welizweli. Sikhuluma nje sandile nesibalo sabantu abalatshelwa ukuba amakhoba wendakamizwa nokusikimise iinkhuthalezi zisungule ihlangano ngehloso yokuqeda namkha ukukhandela umonakalo wesizukulwane sako ngebanga lendakamizwa. Iindaba wethu Comfort Masombuka nosokhemera usibusiso Mcedane bavakatshele emalahleni ngemva kokuzwa umkhosi wokuthi abantwana sebaphenduke inthita emalahleni Mpumalanga naku abasibuyisele nakho. Emalahleni Mpumalanga ilutsha lila liyazithulisa ngendakamizwa ezitshabalalisa ikusasa lalo lihlala entradeni nemangweni. Uthungena nje edrobheni lemalahleni elibhodwe zimines amalahle uthomane nesiphithiphithi senkoloyi amatraga athutha amalahle amalunga omphakathi aziragela impilo emhleni bese entradeni eziningi uzithele phezu kwesibalo esiphezulu sabantu abazela intrada baditshe ngendakamizwa bayende endleleni nangaphasi kwemithunzi yemithi. Khamba ngayokuhlala ejele isikhathi eside iminyaka engango-20 years kodwa zangihlale i-20 years ngahlala 10 years mangifika la ngaphandle Witbank ngathola izinto zitshintshile kwasejardini abazali abasekho sekusele usisi wami kuphela ngagcina sengifunda ukufunda ukubhema inyawo you kiss it you married njengoba sekubudisi ukuthi ngiphume kiyo nje njengoba senginisila nje hayi ukuthi ngiyathanda ngena ungazi vele wenzisa ukunyabo achoose yabona time uthola ukuthi uphila nabanye abachoose ukuthi babheme yabona manje uthola ukuthi nabo sibakufakalele nawe uyayivumela vele lento uthatha nje achuphule yabona kusasa kugcina sebebhema wayabona. Ukutholakala lula kwendakamizwa emphakathini esiphila kiyo kungomunye wabona obangela ukuthi kube lula khulu ebantwini abaningi ukuzifunyana sebaba njengenochaka bangaphakathi kwendakamizwa. Abantu azibaphathi ngendlela efanayo indakamizwa kodwa nokufanako ukuthi ziyamgulisa umuntu onechuda latshwe onganalo zimuse kuboyise emkhulu. uSimon wasinda wakhona nokuzilisa. Fika ekliniki bakunika amaphilisi mana bethi bayangicheka bathi TB, HIV and what ubhema kakhulu isifuba sakho sigcwele ama-ini nani ingqondo seyabuya ukuthi kanje mina ngibuya kuphi ngithinze ngizofuna umamami. Namalunga wemndeni yabo akholekile ngoba nakusana kuhlalisana kuhle ngikhaya. Lo muntu ongena aphuma nganaphuma ngoba masemphethe kahle into le yabo batsho alosta ungena la endlini uzamthola zamula ngathi ihansi mane hayi into le yakhabhutla manje uzamthola zamula ngathi ihansa 2 rand 3 rand enhlathi mina sengimbiza nge-toll gate esithwenya vele uyeba ama importo ziyaphuma imali wangabeka ziyahamba. Uthando Mahlangu okhokha indakamizwa isikhathi eside wakhona ukuphusa bwasungula nehlangano elilisa ngobungozi bendakamizwa. Nami ngibhema izidakamizwa but ngomusa kaNkulunkulu ngaziyeka
So I've been 16 years if I'm not mistaken of my life. Kubhlungu ukuthi umbelethi ugcine sewusaba nomntwana umbelethako umqothe nangakwakho ahlala emangweni. NginguComfort Masombuka wendaba ze-SABC ngibika ngisemalahleni eMpumalanga. Indaba le ngokuzeleko ungayilalela ehlelweni elinaba ngendaba kumabonakude sibuya nenyanda kusasa ngesimbi yesithandathu ntambama ku-SABC. Ikhasini lethu le-Facebook sibuze bona ubona ukuthi yini ekungenziwa ukusiza abantu abatsha bona balise ukusebenzisa indakamizwa. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Thana urhulumende angakha ama-rehabilitation center la ngemfunda angabi kude ama-rehabilitation lapho laba ababhemako noma laba aba-addicted bazokhona ukufinyelela kiwo ngaphandle ukuthi bakhiphe imali enengikhulu baye kuboJoburg or kuPitori. Amapholisa mhatsha akalisa ukuthatha ama-bribe ebathengiseni bendakamizwa esumthetho uqine kulaba abazobe babotshiwe emakhotho umthetho uqine emakhotho. Ukunqaba kwemisebenzi emsazasi kungunobangela uba ulutsha luqibela luwela kwiziyobisi. Babahleli nje akho nto abayenzayo ngenge ngoku aphelele khona apho. Umbono ngeumbukeli SABC ayizukuthosa umlando ukuziphelela ngombono wombukeli. Bamenyezelwe abathumbi bephalisano lokuhlola indatshana ngelimi lesindebele neSwati. Abahloli bathumbe imali ngokwengigaba zabo. Usomkhandlu womnyango lo uThandi Shongwe ukhombele abantu bona baragele phambili nokuhlola ngamalimi wendabuko. Khulukhulu isindebele neSwati njengoba kumalimi asathuthukako. Leli bekulithuba lokuvuselela ithando nekuthalo kulabo abahlola ngamalimi wemakhabo. Umnyango wezobugwala eMpumalanga uthi omunye umnqopho bekuthuthukisa incwadi ezihlolwe ngamalimi wendabuko. Lokusikwenda ukuthi sibakhuthade ukuze bakhicide incwadi letiningi letibhalwe ngesiSwati nangesindebele nokuthuthukisa lamalwimi njengoba siniketwe ligunya lokuthi sithuthukise isiSwati nesindebele nokuthi bathanze futhi ukuthi babhale ukuze angalahleki lamalwimi nawathuthuka afane nalamanye amalwimi esekasedulu eSouth Africa. Abathumba bakhambe phambili bathumbe i-20,000 yamaranda umuntu ngamunye omunye ngodlole ngesindebele omunye watlola ngeSwati. Ngithole umdlalo okundlanye onesihloko esithi akunanduthu eyasuka emoyeni. Umdlalo lo uyelelisa abantu ngokunikela abantu abangaziwa kwemininingwana yebhanka. Yeke kufuze sicheje bona imininingwana yebhanka asiyabeli nanyana ngubani. Ngibhale umdlalo lokuthiwa kusendumbeni lapho sitfola lafakutse namasimini base endumbeni yacacajana bafuna kujuba umbana lo albino lo samhloshana lo libala lo albino bafuna kumjuba phasi bafuna kucinisa libandla isondo. Iphaliswano liphaliswano lehlandla lesithathu elibanjwa umnyango loqobe eminyaka. Kezemali iranda liqinile nalingaliswana ezinye imali ezinkulu. Kezemidlalo ukapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi utlikitla isikontraga iminyaka emithathu nesiqhema seFrance iRacing 92 njengoba bekadlalela amaSharks. Amabhokobhoko afika kusasa ekuseni lapha ekhethu. Naye uKolisi uzakuthi nakaqeda ukwamukela amathozo wakhe bese ubuyela ekhona eFrance. uSiya Kolisi uthwaye umlando ngokuba ngikapteni wokuthoma amabhokobhoko bona athumbe ibhigiri yephasi kaMakhakhula Ragwe umlandelande. Amabhokobhoko nanyana athumbe ibhigiri yeWeb Ellis ngomgqibelo ebusuku kodwa nizolo ebusuku emnyenyeni okunikelwa kwabongorwana eqiswe amehlo akhange athole namunye unongorwana.
Mdlalo New Zealand uEddie Savia uthumbe unongorwana kuba mdlali womnyaka kwathi umbanduli womnyaka waye kumbanduli weIreland uAndy Farrell. Nakusenjalo uKolisi uthi unongorwana bamthumbele emasewula Afrika wonke. We could feel the weight of the nation behind us in a positive way, you know, and they were supporting us. And I think the videos and the scenes that we've seen back at home, it wasn't about us anymore, you know, because we'd already done it as a team. We wanted to play for something so far bigger than us. Usiya Kolisi uthi sekakulinde ngamehla bovu kuyokuhlangana nabadlali abatsha esiqhemeni esitsha seFrance. I don't know. Ngaphambi kokuthi sikhambe asizwe ebazumini bonyana kuzume kanjani namhlanje. Sibu niphetheni ngapho. Siyathokoza Cedric silotshisa umbukeli okhona usekhaya. Indaba esiziphetheko namhlanje bathomile abafundi ba grade 12 ukuthola inhlahlubo zabo zokuphela komnyaka enarheni le. Sonke ke siyokuzwa emfundeni ngokwahlukana ukuthi khona kuhambe njani. Ngale kwalokho sizokutsheja kakhulu le ndaba masewula Afrika ngomgcibelo alele athabile ngemva kokuthi isichema samabhokobhoko kumbe unongorwana. Silinde nenkulumo kaMengameli Cyril Ramaphosa ebusuku namhlanje. Lezi nezinye umbukeli uzozithola khona lapha kuKwekwezi FM. Nje sithathe zonke indambo siziphose kusitshaba ngobujamo bezulu. Sithokozile. Nasibuya entolo. Ebusuku namhlanje 80% amathuba wezulu vele sivuke ngalo ekseni salibona ukuthi nakezinye indawo nokho ke lisekhona kanti ke na uqala khona ngapha ngeKapa kuhle khuluma mbala kulezi indawo asiliqale kusasa sibone ukuthi nokho ke liza kujama njani zakurakela phambili lokuba lihle khuluma mbala kulezi indawo kanti ke na uqala kusasa rakela phambili nokwathela 80% kezinye indawo 60% amathuba wezulu sihlokomele khuluma mbala lisazokuba njalo kanti ke nasithi siyaqala phakathi nenarha lihle khuluma mbala siyalibona ukuthi nokho ke ilwandle ngapha sihlokomele khulu imoya mimbi khulu kwamambala nakhona ngapha ngeKapa sihlokomele khulu kwamambala kanti ke nakusasa siyabona ukuthi nokho ke imjijo eduma kumbe khulu kwamambala leya izokurakela phambili emazungu yokuchisa siyabona ukuthi nakhona ngapha ngeGauteng nokho ehlile kumakhaza eJohannesburg ngapha ngeBroton obukhulu ngapha ngeSpring City ngapho leyawathela na uvakatshela lesi sifuna siliqale khona ngapha ngeLimpopo phezulu lapha nyana eMusina wehla uThoya ndongepulukwane ngale ngeliphalale phasi kwadlawulale ngephalaburo ngapho kumnandi khulu kwamambala kumakhaza ngapha ngeMpumalanga ke lakhona imbicane phezulu kubusukuza wehla eMbombela ngapha ngeGarlina eMkhondo ngakwandebele yonke likhamba liwathela kusasa siliqala kwaZulu Natal linabe ngakashani ngamenzi yaphuza umlaza kaMeva ngapha emgungudlo vumakhaza wehle uthi khona ngapha ngeLadies Meeting ngapha siyabona ukuthi nokho ke limakhaza eXopo ngapho nokho zabele makhaza khuluma mbala siliqale khona ngapha ngeMpumalanga Kapa eMpumalanga Kapa lapha Graafrenet wehle uthi khona Krado ngapha sama site eGqeberha 21 na uvakatshela ngapha ngeMthatha wehle uthi eMonti likhamba liwathela na uvakatshela lesi sifuna siliqale khona ngapha kweWestern Cape lapha ePofortos wehle uthi George ngapha 20 ngapho eKapa siyalibona ukuthi nokho ke lithi parapara ngamafe usta ngapho likhamba lithi parapara ngamafuna uvakatshela lesi sifunda uliqale ngapha ngeNorthern Cape lapha ePington eSpringbok eCalvin ngeCarnarvon 26 likhamba liwathela na uvakatshela lesi sifunda asiqale Free State eFree State liyawathela ePortavale Kroonstad ngapha eBloemfontein ngeFixback 12 kumakhaza na uvakatshela ngapha siliqale ngeTlhagwini ngapha ngeTlhagwini Jingalanga eMahikeng eVryburg eAuthorstral zakujama ko16 na uvakatshela lesi sifunda umndungwa ubungela kokosi uthi iye zesiNdebele. Ziphelela lapha zanamhlanje akwande